Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli kini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedna. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kenta mo. Bila si buat. Ubak Max Bersat Emily Nongstoin ubolong ru Presiden ke National People Party West Kasil District ulokop bak NPP keldan pa menta lifeline ut kemli kentup ikemli nak ke Kongres PDF HSPDP bat nak ke TMC ki bala penting naban penyeso bat ke parti hendai yamenta kini kimpat long ban mi namar kadon ka ain kentiap seng bat ulah penting na bah ka election arajar arpulai ka parti NPP kan seyo ban sencar marwai ha jela ya kani ubak Max Bersat ulah keren ha kecilang penskam ya kinong kam bat thama jong ka National People Youth Front NPYF West Kasil ka prolong ha ka apply terik jumang arjar war habishop hol Nongstoin ha ka tai ka singi ka parti ka layo ban penskam ya ka NPYF West Kasil ya kinong kam hakikar dan waper ha ka tai ka sin lor ki samla bat ki khot jong ka NPYF ki balawan na ramrai motion road bat Nongstoin lai don langru amili ka motion road ba jugul mortong MDC ka ramrai ba bajo pongru bat kiwi kinong ilam habani pe Hanggang naru kisanai kidei kilawai jongka cendelu. Nata dong atentu penpal lepi haba pisim ya kajing kitri lana lane pisim ya kano kakam kamu pinde bensim tandem ndre pinde bensim nadu bensim pinde bensim ya kakam yin Namalada pimtre kagamun sim kamu kato kajing rung lana jing sim ya kajing kitri jongki kandon jimut. Kikam bagai pipi kaze kapan long yang dipadak juga jelas bang penyesno payatei pada kali ini. Now pipi KNPP taruh lagi MD ke bala pentikna bang penyesok pak ni nganong je keteng ni ladon lain mentah. Gimana juga pagi-pagi? Naga Kongres, naga PDF, naga SSP, bah naga TMC. Ni yang meeting kata parliamentary party meeting jong NPP ngabar pak Jingwe itu baik kata. Kiai kita di MD kita ada di NPP mentah. Tambah di Pak Longwan ni nama apa? Kadon ga ai kentiap sen. Kata anti defection law. KNPP kadon agakien, haus nak agaja akulai kan sama wei ya kejelami kan. Pak anta bisa ini ya dikam kaba parti kagai kaba pidirai. Om syuba hagiri sausnan lahap ya gailang bagi wei kat parti kita terang sokare ini. Ngaku antai sikima. Balai penlong yang diwepat ia meli pakwa berpenyus nopani. Balai penlong yang diwepat kinong ilam kuat berpenyus nopani. Kakam boda, kakam yang kejipur dengan milam asam. Iba jitu pak nangi di khot juga regional committee. Iba infai di khot juga regional committee. Iba renik di chairman juga regional committee. Ngiyon South Region Sector West Kasil District. Kapag ilala akan pemilihan kawai kata Gabri sektor, Gijang sektor, bat Hahim sektor. Kapag sa sampai Kalangtik sektor. Kapag itu lagi ke Kisai. Bat kiai kita kinong lim yang pemikut pak kasok asa bat nigla kabu. Kapag itu yomba kata kajing itu kana pateng historical background kajong long jingman jo kita gijaka pa ya kejeput. Kabaag yung dikot Islam. Kabalay yung kataga administrative pavilion kapit kabiang hakas misal kakala. Kabasaw yung willingness. Kamon yung kay bako na nanti. Bat kabasan yung kay jinglong jay gundril ethnicity. Balay kapulong ya ka regional committee yung West Kasil District Panjay tang lagi akti di benta. Tang lagi akti di prinsip ginongen. Kawai kamon yung payka yung tiga tayo. Kabaan kajing long jan ini. Ngisa keno, ngisa kren. Ubah ipi panggil presiden bagi madu juga HSBP.
Today, ku akan member juga regional committee. Neriu nai, kabrai miswa, ku yang open jaga bagalek ka regional committee. Hari lupa kat tarangan yang lo ya jadi ngadu bot, upakat takabut, ukan pesak orang. Nama uang tarangan yang lo ya jadi bagapati yang dipigalek, kalau mengindu bot, uang ngan pesak orang. Hari ngau ni kata-kata yang sektor ngalek hadu jaga. Kalau kuma prak endai di bisnong, kaban nadu endai entai kadon sa asam. Manu besar mentah bisa digago. Bat ayin lain dikasih. Hak apa pemilih tudong lang minister juga asam atur gua ka. Kalau lang MLA juga buku nani tadas. Ngadon lang mga kata ini. Hadir mengikri sae di kuah pandai di om samegela. 4% di kuah samegela. Bat katumi kendon jog MOU kataga di sektor kapoi samegela. Bat om saya biba kajing berbaik pun minta miliono. Kau yang kita ngimla pan berbaik minta kabamut na syai ka keldum kan lech asam kanong lang gede kay jakaya kajiput. Kasariga area of defense. Nga kan mau sumpah pesan pa yung adong edisi. Ngilay sa si ditay nong don, sa lampi, sa atyori. Ba nga kan humen yung nga, tupo nga kan mau ba, ka pulis al puso kasama ka chatay sa dyan nong don. Minta ka po'y hakap yung kakulong. Tera langin na kapin may minta, narangin pembay ka rin si Gosnam, kanong lang si 4% na deke area of defense. Larangin na kapin may minta, ngiyonong kendiat, ngiyonong lunong kendiat. Ngatai kita mau, harus nama santro, harus sama punya. Habreng ke India, ke Jinguk penyakia, habreng ke India, ke Pakistan, ke Port. Wat si para, kawai sa Bangladesh, sa Pakistan, kawai sa India. Tengok ni yang kene kaji persa, hakai jinai di pajak, ladai bang kembali komentar, ingin num kendalandin, kum kesokap jalan berkian tak.